sigurno ne trebaju svi da dođu na pregled. To je veoma jednostavno. Kad bi to tako bilo, onda bi stvarno red bio previše dugačak. Znači, a koji su to sad ljudi koji nemaju simptome, a simptomatski su, a trebaju da dođu na pregled kardiologa i neku evaluaciju kardiološku. Bilo da je to običan kardiološki pregled, ehokardiografija ili test opterećenja. To su pre svega ljudi koji imaju faktor rizika. Što više faktor rizika, potreba veća. Prvo treba da se gledamo prema godinama. Godine su relativno određene, ali to je negde otprilike već 40 godina za muškarci i 50 godina za žene. Znači, ako neko ima 40 godina i želi da trenira i vežba, to je jako intenzivno, sa puno napora, neki veoma intenzivan sport, trebalo bi da uradi pregled, pogotovo ako ima neki od faktora rizika koji su uopšte poznati. To je, na primjer, povišen holesterol, dovoljno da je ukupan holesterol preko 6 ili da je LDL, to je loš holesterol, preko 3. To je jedan od faktora rizika. Drugi faktor rizika je, na primjer, povišen krvni pritisak. Dovoljno da je gornji pritisak preko 140, a donji preko 90. Znači, pritisak 140 sa 90, preko toga, preko 140-90 je drugi faktor rizika i ubraja se, znači, i pojačava potrebu da se taj čovek koji želi da se tako intenzivno trenira ispita kardiološki, to je da se uradi test opterećenja. Treći veoma važan faktor rizika je ako je u porodici neko naprasno umro ili je imao neki infarkt miokarda, to je srčano oboljenje, pre 40. ili 45. godine života. To isto je veoma bitno. I dolazi još normalno šećerna bolest, dovoljna intolerancija na glukozu, ne mora da bude manifestna šećerna bolest, već sama intolerancija na glukozu, što znači u našte, znači ujutru uzeta glikemija kako se uzima posle jednog noćnog gladovanja bez doručka, ako je preko 6, to je već vrsta intolerancije, to je intolerancija na glukozu i to je jedan od faktora rizika. A da ne pričamo i o manifestnom dijabetesu tip 2 ili tip 1. Otprilike, naveo sam glavne faktore rizika i oni pokazuju, znači, osobu koja bi trebala da se evaluira, to je da uradi jedan test opterećenja, jedan dobar test opterećenja pre nego što će se podvrgnuti nekom intenzivnom fizičkom vežbanju. Međutim, da ne bude da sad mi prizivamo veliki broj pacijenata na pregled, treba biti krajnje pošten i zaista se trudimo da budemo krajnje pošteni prema svim pacijentima. Ovaj problem, da li nešto treba ili ne, dosta se razmišlja u medicini i dosta je razmatrano u medicini, tako da su se sve indikacije za neki pregled podelili na prvo, drugog i trećeg stepena. Prvi stepen je da svi moraju da urade taj pregled, drugi stepen je gde može i ne mora. Otprilike, ova indikacija, kada neko hoće se baviti sportom, uvek ulaze u drugu grupu, može i ne mora, razmišlja za to. Ali još jedno podlačim, ništa u medicini nije baš 1+1. Ako neko ima udružene faktore rizika, rekao sam, gojaznost, naprimjer visok holesterol, pritisak i pušenje, smo zaboravili da kažemo, ako su oni udruženi i želi da se naglo iz sedentarnog načina života, iz nekog života koji je bio, naprimjer, uz kompjuter, odjednom da pređe u teretanu, tako bi čovjek trebao zaista da uradi jedan dobar kardiološki pregled.